ebyombeko bibiri mu General Ward amaju g'abashaho ihanika za kamena hamwe na tanka z'amizi ebyombekirwe kampuni ya Spark kandi byakwasibwa district n'ebitongore ebiri kureberera empungi kandi abokutayisa empungi government ya Uganda ekareta project yo kwenda kushumbusha abatuzi hamwe n'empungi ahabo kwenda ngo bature hamwe mbweno ebicweka shanju nibiza mu batuzi mu nationals ire bicweka 30 bize mu settlement habo kugira ngo project naye ganyire empungi okurugera harukora iby'amagara ebyombeko bibandize kushurizumwa kandi biciriza ngo byombekerwa hamutindo ogubabire nibenda mu district yona tujinaha twagigera Busheka twagigera na Nyabushenyi na Kakamba ebyo ne byombeko bisya ebi government etireho kugira ngo bikwate abantu bona abacyara abasija n'abana so twino mugisha bwo kugera ebyombeko bina ebyombekere hamutindo go musya mukuru w'entebe ya katano yarabura abashaho abahirwa buraro ngo batakora rwo kugwejegera beto ngo bongeremo amano mu buhereza ahubwo kuba government ekoze urugwayo embarara binji bacumbaterera hatu baza kubyamaje umbusinge bagojegere mwini mbashaho batagojegera bakegwa kuhereza abantu ubuhereza na yagojeje na yabyamaje ko kutubentwenda konka yishuke kwimuka kuzahadute okuza kusavinga Ugandans okuza kusavinga refugees ahabo kuba abantu bambere no buhereza uguhonaraganise ngo namarwara gande nigije korara gatunge byombe kwebi omushweka cya kabiri echa Dr. Depo mwene fezi ya kabiri nindaganisa abantu ba district y'Isingiro ngo ahanda hatakatungire buhereza burungi na munonga nka facilities in case nuho turi kuza kuteka esra mpango ninga priority yitu kurangwa n'ibicweke byo nabyo twabikoraho mu fezi ya kabiri kandi etandika na 1 July Eirwariro rya Rubondo niragurire bicweka cenana by'empunje no bucweka 20 bw'abanya-Uganda ecyo rukurre kitongore cya Dr. Depo kugira ngo abantu bona nabo kuganyirwa habuhereza ubwateye bwa Eirwariro gasha kwa Ruth Nwamanya.